Say your home cran we brason say your cassia boydin Canada will be in someone to bedroom so cassia ever and so and some no day about boarding in our some for swatch bread as soon as I'm the S some I said I'm DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV Extra YouTube and so them live and some no dobeti on pay so cassia be and say NCC impending for the futu amagana for kanka mebruno ejina some potemo about where because no will be anfado en shim sanso na kwata kradia omanfo bi ate ese amusieye ena omu hwia niam awasiye ho ama omanfo ye wo ho no no wani enye ho kra efutu aba na amusini sukyeremu a se de maburu bi ye kire paya posifo abo no entwa ye kra mampanyina be je Dr. Alhaji Mahmood ba omienu ada ena bedwako no kwa asetena senko wo pe obi a obe franka tuni abi de kire panyin se be ye o ma ne breka kra na wonfa enwene ho we de nsem ahodo bi ena mde so mo se bedwam so kase wuhia me a ya freme anoche wa ba Ajwa say wa fe 7 no mede to so amount enchakra na mpotemu abato metra assembly members ebeyi wo no na baso na titre ni National Commission for Civic Education etweneti ase NCC Kathleen Adi wodi afutu ama emebunu kanka wo manya mfinhye du nwotwe ene ya chiese wo srada sa abato no odi kwayiyi mpanimfo ebesisi wa na mu mpotemu no obi anfa ne ho entumu wodi nsam yitudwa wa bra National Commission for Civic Education na wodi wo mfinhye aduasia afahye wo University of Ghana enkra kropomu ha education on district level election and himself when momu ye leaders into no so omotia nkrofo dio omo echi no nyina omo beti say district level election we are part of district level election campaign aye no ye target young people because say na nyina ye ni district level na na nipa ntaa nko vote yes nipa kakra bi a ewo eyi community mu na ebe vote ama obia sometimes sometimes tiase ne ade into na ya from leaders youth leaders abaha say ombe sua about district level election no mo country ka chomo nkofo nyina. Head of Gender and Youth Programs no ewo Electoral Commission enso e de futuo e ma omanfo say district assembly abato ebekoso no omanfo enkoto aba na Electoral Commission e kan say jumedie ehu hia pa enti ewo se oman ba bia watro ni din a oto aba eyeyie no eye ebnada ebe ni na wotwe aye 19th December obe sorry na wakọ polling station eben no a eho no to na aba no na wakọ akoto na aba ama assembly member anase unit committee ye kai Ghana fo nyina se eye ya sede na ya de hia se wo se ye to aba se oman bapa ye atoye mantem no emu ye kugina secondary takrade no manfo bi wo hono wani abrepa de adeswede eto mpanimfo ya wo mo hwe secondary takrade so se be yanka wo mo empe bambofo na bambofo na wo mpene nyina wo se takrade amusiye won ko bo ho bansan se wo koda story ye no emu be ye wo ha ene akire na nipa bonifo bi abawura siye hono no be kono na adaka mena no da hono muto adaka ehyemu o enipa edemu ni nyina wo mo awia de ko na eno na wo mo ebo ho ban ne chese osusu se wo mo ye nyankomade ena atie sise amusiye ne mu na omanfo bi susu se mu no hu hi o mo ntino akopɛ ne korabe ho tie be yan company fo mabambo enya kama ewasiye ho fear sise na ehu da wadato wo friend the social media there we bubububu nkofo wonder nto aya dam ne enso ye rashe there ye reba abohwe ampa so ye be no we bubububu nda mbe some wo ba ye be hwe do ya ampa because enso ye de wo ha nti ye ba abohwe nti ye bohwe am papa ne de wanfo sanka me brothers wo man so wo de wanfo sanka that by your bed no ye hu da ampa we bubu nkofo wonder last time Roman for your baha ye ben da no ho hina we bubu fana we bubu fan to ye no kwa nto bia ne de wa ha bia ombo modern nombra mohwe. Environmental analyst our secondary takrade Metropolitan Assembly Abdul Karim Wudu enso editudwa say what ya asem no na ne ho dwiri ni pa ba hwe say assembly no womanfo ebetu anamo achi womanfo a womudi sansemone no ye the security be ko ho obokwa ko time nkrofo no na wachi won ye chi won a
nkrofo no nyame na oni ma de kra wo de be yan because ye di kanachi obinum ye de won ba court o ma on caution and discharge yo enna ye be kwa akodo ohonum by Friday Saturday ye be kwa akodo hon na ohona ye clear na after that na ye di security na akoho na waka time ho no wachi dem nkrofo no na no benada no mebunu bia wonom we fututi we hu wonti so na wo moye ye kire won ha onyina ne se wo munim se empanimfo bia wo honom no e de Ramsar site amma adwumakuo bi se wontu lithium ho ne wo nya adwe na wabra posifo eye se wo bo adwumakuo ne ho ban na wo mo ye kire a mo anwura ho no mebunu ni bi sesa abo totobo posifo membu eprepraye aposifo so tibe kire mu enipa edu na eno na aba na amusi ne ye wo ho Alhaji Kasim Zuberu wode nsɛm ato dwa sɛ de mabru no ye no so ne posifo de bɛbɔ ni de entwa yie kwa nanso ne nyina mɔmɔgyinam ama nipa du na wɔkyere wɔ mo no wɔto agrante wɔn bill ɛna wɔtufo sɛ mabru nchi wɔn ho emfrɛ tuturasɛm attack on police onya de papa de onya me de emimi krom ana memman for attack police simply because what you want to do the police is telling you what is right the memorial on nam mbrakwan another on fakwim na mamor kan nso nya no kwar because mineral commission wa abaka emi ameti hayi maka na nagati or nenyi gati no yin ahemfo ebien amabo wodi we na waka da nya dam not in fact at a point in pun kofia ne just yesterday anofa na meti Alhaji Kasim Zubiaru esan so kato aso se enya ade se aban aton kwaye bia ama fo magudie adwuma yokuo bia se wontu lithium e wo Winneba Ramsar site in senti manfo nyina nka wono makoma ento wonyem nkofun bebre na wokọ demonstration one simple nti ma fada ma kwanya do maka che simpanyin bia there next time obi fraud there bra na wonko demonstration na inyim the reason why you going for that demonstration you don't even tempt nkofo pi ba ya wonyim demonstration ne butai wo ba ya keke na wo from wo there won ba distraction especially won ba distract won ba say assembly na leader papa ni yankwa MPP amanyoko no wonom akache emu mpanimfo asi ginaye na enhyiamudi asonko ne koso na omo di nkomo no wieye no na ne nyina ye se wo mo pe franka tuni abedi echi ya obegina mampanyina abedi echi Dr. Alhaji Mahmood Baumia echi na afimpiru aduonu nan abato no wo mo akopre na eno na ebro mo enhyiamu ne nyina wieye no panyina wo no na chese wo ye trefo ma amanyoko no Justin Frimpong Kodua senchofo enhyiamu asidi tu dwa se mampanyina abedi echi asere se ade no abobo so dodo tikabe yanka amanyoko no mu mpanimfo mo bre na wo mo nwini din no aba ne ho na bre pam wo no wodi nipa kro din abetudwa Sami bede dwa wabra National Council ya wo MPP amanyoko nim ko nhyiamu awie ya wonom ekwadwendwene ensem ba ko mienu bia eda apono so enu mu na twetwefo pani de ma MPP amanyoko Justin Frimpong Kodua editudwa se frankatufo ede ma MPP amanyoko no osaye mampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmood Baumia ede abato wonanim se atino eti adesra ya MPs or more parliament ede breye se adwuma omo ye ewo parliament no na omo hwe se aban budget ode aba no e ba approve no omo nyimre ewo ho na enye se omo te parliament omo ye adwuma na nkofo so ye campaign ewo machi omo de sa adesra ne bae no national party no e nek eso gitu mu sampa your budget ye de ko no na de ko 2024 about 20 here say your members of parliament on parliament no ma ye adwuma enti sa dia constituency your members of parliament ho no ye suspended campaign bia wo ho bia akopem bra party no be nomination ansana obi atima akoye campaign Conventions People's Party ye twenty as PPP emu mpanimfo ebi ede wano atomu na wonsem a woka no ene se okosi PPP amanyoko ma tetene ne na na akosu afrempom asaponkumankuma mpanimfo ni bi yes gina ye pese wo kire se opanyini wo mu epia no afri dibre na wo no emu na edo na mpanimfo bi e ka ho kire se oba party mu a emra ye omudi ebu sa amanyoko no se kwaba se mpanimfo yi esi gina ye epia ma amefri ni dibre mu a na se party no enhyehyeye no wo mu abuso. My charge is that I am working too much.
that I'm doing jobs everywhere, going around and organizing people to join the party without going with my executives. In our constitution, first of all, that is not supposed to be a crime that gets any sanctioning. The Constitution of the Convention People's Party allows any member of the party to mobilize executives, members for the party. And be a free CPP Council of Elders for Ababituja, or do one day airtight, a rayechi, a tresse, Abijafo Dumi and Sano, and some more Wakano, and more Nuntum. A posifo and a bear one son, and some Jabanya Sanko, the CNE was Santimantum. Abijafo and Kuronimu in Sia, and I do in Dibre at all. And I jump to a canate church for Paya or the CPP, Amanukono Ano. But maybe they think that some other people can do it better. So if that is what it is, I mean, in a political party, you do not hold on to things. You do not hold on to the hinges of the party. I have done what I have to do in these past 3 years, and everybody has seen what I have done. So if that is what it is, that's what it is. I'm okay. I'm a member of the Convention People's Party. My father and Kwame Nkrumah formed the party, but I am gone. And I mean, there is no qualms about it. I'm fine, I'm happy. And going into the future, everybody will know where it will be. Yena sanse miso na bedwam so kasi amede sombo no medini nyina SCA DSTV channel 280, Go TV channel 119, Facebook no ye Adom TV extra. Wushia me a eya freme. Anoche wa ba. Ajwa se wa ye na ye ho aba ye bedru pe the Bonkrata pense mo online portal so nsem ebeto so enko bebia.